bingi munonga twina bazayo nukwaya bariyo batereza twine entertainers twine buri kimwe cyone kirya just not kikwetenga kuferwa ahabu kuba waferwa noza kubotayega noza kubotajya cyuyihamu so munywani wanje shitamaje raze bikuyomba kureba TV yawe hurikiza yega otarga Sky TV irakari abantu kandi ekisingise kitwagira omukishengeki ekyo wishema katiho Julius na Max nokureba turi umureberezi witu Wankore the Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesigwa n'omukazi we Mama Dr. Alice Mwesigwa mwere twekeki muzakushwara kugira ngo twaza kwera kwimuka nk'ekanisa nk'abantu barahanga n'abagenyi baitu umurebereza banza twereze shara el general rero bugeno rahanga ko kuyabutaha tugurusemo umurebereza ahanga ubushobozi bwona tenda kusima abwizoberi kandi rukuru mnonga omumagaraga shira mushiki witu kuza kukingirwa
kandi umagaraga bazirebe kandi umagaraga igi yaza kutwika mu kazogu ishangu mukama yongere kuba hamwe n'itwe turibo burungi bwawe n'imbabazi zawe kandi tumanya ngo ikigambo ikituruho nicyo kwitebeye kabisa zo gushobora bwo kwera kandi niba wabutandikiye wahanga Adamu kandi ukamuhereza Hawa ukija bakaba umuntu umwe wenda shabangu mukama utahubye nyo kandi twijuka ngo bwabiro kiyo munsomu ukatahubye ni wakane yagaraye kandi Hawa kushemerwa no kunamuka cyama gisango ubuzima ubugeni ko baburi ubumshana tubumwiruma kandi ubushimire kuhase buwaje wenda shabango gumeni twebe mbere yone birakorwa ha biragambiruho byo kunywa byo kuriya fezo mucisha kandi abantu bawe bashimirwe biyongera kumanyana bazona kandi mubiyona rukundo yawe ibeni yo yagumaho Kristo kama wetu mwenye kanisa nicyo kisorganize ndio wale bamusabati kono wabugamba yakira dini yakira bishop cyo ni kishigara cyabo twakitereza cyo nikitereza mambe tereza ateje ba pore bari basambere ko kabasaba dikono bakanyambaza kuzakora tawo aseso mambe rondere itaba chebezi twatwashoboye so ikanisa yoto kuzamwe mana bene mali teteza abantu so twenda kwebaza mwebale munongo kandi kanisa mwebale kuberaho katibu na Max abakuba nabo bataho mu kanisa mwebale munongo kama witasimwe basiho n'abanyabo umutinisa byanyu twabashemererwa abare kweja mukuri cy'umuhanda twashemererwa ukweja kwanyu kandi nsima rahanga uwabareta mushitame mu bukari tushemererwe hamwe mwebare kandi atindamwe benshi nane yituye twatarubace atwanwara kuturu benshi konka twizira hamwe yabashoborera ishabira twenda batwikiza batwikiza ngo zakushira umukomu omwishi batezo zango zakushira kandi twaragana izuba mwene sebona ryeri ritwisa wow kandi twakatamu kana mbwira ukabona muri ibiriho kukarori biraburira kubiko muri bukura ninyo nyisiraho ni basa kuba nico mwishwa jakaroche rero haro kashobora badashobora mwiro mukashishi no kucerera abantu bakana bajya muri izindi konka nabo muri bandi bagumanye Show
sigaro gwine bito wishirwa mwito wamushira mata Shaira. Shaira. Yes. Ito tini Shira. Kare. Baba. Sikunashi. Anjari. Sikunashi. Azima sistema ebefuzo ngende sela. Sikunashi. abantu abasigara bemerire mu matero ngarabo kubonera bakacira abandi ababuga bakaruru akona kensenene mutera akaruru k'abagore akaruru k'abandi very good mwenu banabo babakunda mamaza kugenda kumura DJ bakabare mustane suhaba kabo mutaputwa murebo shotana nabaso metro wiro kachomisha mustane mama maziba wake dolaba Ndia haso. wake dolaba Bueno. Acabaram com xinja. Acabaram com drogo. We akaba yasirwe atarakureba. Akababumbi. Ubwo bushinja bakaramba tamuteye. Bueno. Obara bajambo. Ngweshi cyane bwa namuteye. Twacha gutyo cyera buyomwe. Nashobora kubaza abasirani w'abayeka. Niba kwambuni. Kumena takweza. Konda umushuri dotwe na sheria. Adomaramu mutero mugaro.
no mwimuka mazomba nyamzani kandi narebo bashoze ibarondisha shohora nabo ejo bakutera umugabo yewe yes mureke ko muri bashijansi meza uno bakaba mukufata no bakunyono shinewe bona shashije na ino bona mugufuko kati kuzansi meza yebaro asanga kanyo batagire cyo bamukoraho banza buye kumurebe murete cyane cyane tomana sono ko ni na ya Tata, mama, banyambekeji, ugumunshi jawanje, umuntu yenenyo, bendrona, yani bashobora mzamugeni. Ashira, amshija wawe, wawachi. Very good. Akaburuka rugamba. aho mukoro gugwenyine nyekamba gambere nyoti ngakoraga mukoro nkashanga hariho abantu bebitinsa nkabinashanga omukoro gwashira erizoba abantu bona ba MPs bona bahwayo ba generals bahwayo ba kano bahwayo ba brigade abariyaha mukama
twatwine bishop wa Ankole Diocese Sheldon Mwesigwa kandi hariho na nabe bitinisa binje munonga buri omwe yari omwanya ogu erizoba nomanya umuntu kureta ba generous bakurenga mu rubatano bona bakazamukora ogu yo nojya ngo cyangwa nomanya ngo abakwe beja bari abantu igana 30 bona bashombe birabo kandi abantu bagaruka y'emirundi 3 iwe cyora kirebere nyewe omwako kuyana gutandaka embaga inarebere ekasha mazananye kasibanya shamizo bariyona ne yashira na Oscar kandi buzimazima yabembaga yextinsa yabembaga yo mutano nembaga eyinta karebaga omumbaga zona no baza kutekateka ngo maybe bayijabo kugira ngo bari mu campaigns bashoza na ba generals nabo bari mu campaigns bakanoza nabo bari mu campaigns koka just no buri omwe wena yari yaha nana kaja ko chikarwa paraka kariya buri omwe wena bweno ngambo hande cyoha kuko rabeno barebo video mubona nko baba baro beito mukoro gwaba murunje munonga kandi kiriyo tugenda mu meisho ebyo kuriya nebyo kunywa mbwinji buri kimwe cyona cyakira excess kubantu bareta ebyo kuriya bijabere excess bareta ebyo kunywa bijabere excess nyoro bo kureta kine gagamba no mwiguto otakabuza tukota cyecanga kokona no mwiguto neguta munonga narenga kati nyenda ngo bampe kitanda ngwejegere abo kwacana kora ni nyenda konga kandi kiriyo tugenda munongo mu meisho na no bujenyi bwitu werizoba stama tebekana otakaye kwata motakaye buzabuza gumiza muna no mukoro gwitu gwerizoba. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. The Lord has done it again. And of course nizo bariembaga nkoko kuchimanya ne mukoro konka. I'm so excited no shago ninyo ndiyo nishwero. Besides me hariho mwisho kuza kureba ntwinimbagambira beauty mujyango nebyanje byanina najye bisa nayongeramo na exaggerating but this one taine kinayongeramo nekimwe. Shira is looking amazing bashija mwe this beauty ya revendijo nani mbajya ntimo ababyo wanyu mukababinga yobona takine mbyo ryo mukika like yeah. Shira, you're beautiful and smart. Thank you so much. Shira, tell me, erizoba special omagaragara. Tikwana nsheme krese nyankwele ningo jungu, but erizoba na chize kushemerera munonga because ekintu kinturanisha bera the day has finally come. We've been praying for it with my friends, my mates. Ngo izoberike kandi rije rubonere kandi ibintu bena bigendeje and so far ibintu surely bimwe bigendaje tine kintu cyona kitwarebere so ntushaba ngiriya nagendeje mwene atereka mbagambere hariho bumuntu no bajyango ine nwayongerwaho izoba ryashira habe ntaje umshana uhurira ngo bongo bwenda ngo kuteganisa uboma. Trust me twine nka weather yoneri nka kam no shangu takajwaga na mshana mwinji so Oscar oriyo munyamugisha kubanga what is this How long have you known Oscar? We've known ourselves for 2 years now. Emyaka twemanyire emyaka ebiri hatiya. Yes. Okay. Twire nimdating ninga nebyo kureba umuntu then you decide to move on nkebyo ninga mtu yari mubinywani mwawe ninyenda kumanya how mwarebe ine ahi mwashanga ine. Well, nkamanya through the sister weyo mukuru actually nwe yamu connecting jiroho cause nawe n'umunyana wa sister wanje so tukatanga kwemanya bije mu mbaga ya sister wanje kucana so kurugobwe we've been talking friends so mpaka utika today kandi tukushaba looking forward to growing together. Abandi nafu nomusheija badetinga for over 8 years. Umwena ngo shanga bari kale in months nkamukaga mushanju echawe why is it that kitwire obwire buke bunonga? I think buri muntu wena maybe abamwe baba ready so in the Bible there is this verse of when the right time comes everything will fall into place so think abasa kugamba abandi kuba dating for many years but I guess enjoy
mukamanya can planning ngo it won't take forever, so these years stop mazina nabonye nabagize ngo shiri is not made akargo mwiguriye arakara, and that's why Morobia na very special. Konka, you look smart. Who chose this attire for you? No, how choosing the colors, pearls and stones na buri kimwe cyose. Actually mbasa kugambero yanga kuncheza, but mama wanje no yanchuzinja all the colors that I will be wearing today. Mukade wanje no ya choosing no yandondire emyenda yene inajware rizo oyihira mu changing yanje konke ndijo yone inajwire ninge inajware no yajindondire. She must be a good designer. Hate kankubuze na ndiyo wekidaro kunareba decoration. Tell me, no what was a decoration? No what because the choice ya colors is. Choice ya colors nka meeting na decorator wetu mba mwita Tina Events UG. So tuka meeting for umurundi gwitu go kubanza. As at first nawe hine theme na benchuzingira munkor papo konka yangamba. Mama wanje ni kakalazi ya bena mixing mza green ya jata shila tumhara wa naenda papo iwe naenda green at papo na green tuka mixing at hati ya tonto ene chintu chubonire tugende na rustic theme. Now at first na abanzo mutuma gwa konka kwiyanyerekere bishani, then nareba even na nimbaga ya sister wanje the previous one na wakakorise rustic theme kandi echintu chikabonera. From then actually akatura na tugambira kurguba sister wanje she got very many clients because of that theme. So nanya nagamba why not echa sister wanje kuchabe cyabonire buri, so katukorese rustic theme konka bintu bye natubihindura. So yes, Yona nabagambe mama wait is a designer. Mama wait is a designer. Amazima wale wa colors eziriya diko ukareba shiro kuyajwara ukamango byona mama nwabira biteremo umukono noza kwiciriza nanye ngo mami is a designer kurgeri izoba umwete designer. Konka yebare kurebeka je yebare kusmilinga je bare kuba murungi azmani we bare kusima. We wish you nothing but the best kandi ntishaba ngo rugendo rwatandika rukubera rw'ubusinge ozaremo n'abarongo. We bare mnonga. Yes, thank you so much. You're welcome kandi nokoko na nyoko kwagambira bite mugira nina noreba na exaggeratinga ayongera mwebye mbwe nweza nayongera mukai omuntu kuba murungi emikore kaba murungi abantu bona bakaba barungi na diko bashijamo na weza. Anyways, arwaja kandi still tuine home metron way to where is over ningashi omusirikare washira abo kwatogu nabari omusirikare we waza kwatarishira oine kurabiro muri yogu, otherwise bakutere kikonde cyenyindo. Nagambira. How are you beautiful? I'm okay. What's your name? My name is Maclean Chichoncho. Maclean Chichoncho. Shira no umugamba ho bigambo ki? Sheila is just the perfect friend. Yeah. Okay. Abenshi niwe ya choosing ngo benshi bona banywani be ngo beni waba metron we today. Maybe because we are just a perfect match. Okay. Yes. All right. Muhereze ibigambo birungi ahizo bariyeri. I just wish her a happy marriage. I wish her twins. I just wish her I don't know. I just wish her every best thing the world can offer. Nienda kusima mwena abantu bamuzeye wanje namukade because mwebale kumberaho mwebale mukunda mwebale mutwera mwebale mahamagezi byona tubasima. Then again nienda kusima Sheila mwebale kweko ataje madamu Oscar mwebale kunda Sheila twenda kubasima because elizoberi mukamo warukora wakabaye yakimayirije kubaho konka shemeriwe munonga ka family because ekimwe tukori ine chamani mwena mu capacity zanyu ya kamutari ubugeni shemizo mukoro
abagore baitu hangabirizo mshwe nawe Brigadier General David Gonyi, Chief of Staff wa UPDF Air Forces, na nanjye na president najuko nyewe ni Brigadier General Joseph Bari Kudembe na nyenda congratulate Gashira Oscar. Message yiko ina kubaha mwe kwa serhanga mkorero hanga na mamana za kueleza. Amazina yanjye Karodeus Salima katiwa Drugamo ku tuyakaro waragitanywa hamwe abanyarwanda n'abaramsya abanyarwanda n'abaramsya kati yahize kumpenda y'ubuzara njya kwera ingaro yono bingo bitindaga so na ndo trizere gani je mtende ewe no abanje nyo nyenda kwafura hoteze kandi nyenda kwisha kwakira akugumye nyo budo bw'abarwanda n'ubundi abe yoni ingamba nkasitemeya konka urukenyero rw'abarwanda bushyirwaho bw'abarwanda mwe ba members ba parliament abarwanda n'abanyarwanda mwisha kwisha rero mwashira abantu twita abanyarwanda kandi abantu twashemererwa abagani twagiye gukorera ukatubera ambasada mu ruji warugakamumbo mwijambara wakore mikago soni maximum no msakatu n'umucara wawe imana wanegativo n'abataye bo kugenya abantu bajya bikureba bambara na bababire bagenti bandi b'abanyarwanda kwa cyama n'ifendi bahari abaseho n'abanyabo abipanga y'utabarusiya urga umuteke w'urumoka n'umuteke w'ivu kandi umukatiyo n'umucyara wawe webare umwuka bwo muhara wanje congratulations, you look so nice, you look so sweet. Twashemerwa munonga amazina ninye Harriet Mtabazi na ndio mu government age nka Minister of Trade kandi Kirumu nka advisor wa president konka ebitu kwa advising ati mukubasa kubimana nibinji yenda kusima president for identifying me always kuba hihi nawe wamikatiyo nkamumanya okuraba munywani wanje Mwami Rogers awumuza yemera bakore umutero mu ngaro kumwe yandese nembara konkana we was also introduced to me by General Gonyi David na omwamureba, so it was a chain to reach Mwami Kati and but we never and all friends Kachebezi okuno munywani meya very deep akajirangwa inakati kali hagati ya amizi kali kaitikuba konga ni Sudani njijo Kenya njijo na Uganda njijo omutiku ya hagati na ijakuya hagati akanteza mu mugongo deri muhonde na jira muni kuhonderandi konga we were just smiling and laughing. I want to thank you because I've seen your wife, a very vibrant woman. Okukumira mushiza aruku kora joke, cracking the jokes is very important. Abandi babitwara seriously, but I want to thank you as a woman to kukumira Mwami Katiho na nemisano yakugenda nakora. Kandi ni kusima abwa bridge eyuwa yombeka kabani ukoletere ebizibu. It was a national problem by the way. Mwetu ashemerwa munonga emizoba nomanyambarira nekira kutwara abantu betu bakuma baryombarira haza abambarira beboba bakureminga konka elizoba Mwankatiho yebari koreka ngo byomnyarwanda koreka elizi yawe. I respect and observe and recognize the protocol already mentioned. When Ijahan Zutiri of Ganda Ruhango Mnonga,
iyi maxi akomoka kandi mbona azekera azo mu gihe cyo nanyisha bangu Alex opite hihi na mukade opite hihi na mukazi wanje nani bashamumija hihaha enti kubisemu bena azekera abakomoka aha mugenzi Peter Wednesday okuga byana narabugamba kandi n'umuhango w'umwana waje kandi abanyakongeri twenda okubatabasya munonga no kubatira mu bikagitu byo icyo mugenzi Peter Wednesday abone cyo mwami Katingo Julius tubakira munonga kandi twenda kubebaza munonga abo kundo mwana witu Shera eba mugamba ho byona tambo kurungarunga agona mazima akasitira genyini Shera abonire obucemerero Shera abonire ahamutema Shera abonire obugambo Shera abonire obyakora none umurungarunga twizerta tworoho duwogwe kaitaba abamukuze chamya nebishima atwarati batwara zabu baby I do I do baby I do kuwate kifechi soka omuto kuwate kusoka niona we paka papa Subira 7 6 5 4 3 2 and 1 My Lord the Bishop Traje abanyabuzare n'abanyamukago abanywanyi bitu na minisita umwana witu abantu n'abacara kama wita simu ni ryiza bari turategereze kandi nsima kama ahabwo kurishikiriza rero bagira ngo akazi n'ubari gushabira abana babo kandi we tindi kushaba n'indetereza n'abazima mutagira ngo buri nebishuba tindi kushaba n'indetereza konka umwe n'ushaba byanga kuko umushaba birabona yone nisima aho kureba nabyo mu bintu bibiringa nishabira n'iki nacyo biringa muzo barikirwe kandi tinkahurire umubisha kusahiro bugeni kugira ngo kiyamutera hasi amotoka yagira amanye mukuru kubaho uranguriya yafutara atija amanye ngiki
we n'abantu banje bo nimbareba kama yabaretaje izo n'imbabazi. When tell speech nayenda kushako wajabura kugira ngo ngalo kace abaro bishop tuksima yokuwa ni bishop we namanya mwe wa bishop baro nwe kakwitsereza muno abo kuba karegata kabiri mu mvumo bukuza mukushaba no kuzo mudini n'ibindi kabano musisi koka kurugano wa bishop myaka 14 Noka nesi kabisa sasa. Yesu oh mwana wangu Musa abana bimeta abashira bimeta muzabo ngo bakabitwara ngoro rega ndeka bitwara ngoro mashini kazitwara ngoro bane sinakorera cyo kenda cyo kureba hata abana bakaba ari bakora kwa kushangura jabiri no zwamuka nongera ene butoka zibiro mu ntondo kuzanka batiko rero umuntu amahere murusha no singa no shasho ninga no shene echo bicho nabiri mu mitantara nano bakunda amayiro bishop tinkaza kwa mukirabu ngengara tinkaza taro kugira ngo mutari musisiko kandi waza kushisho ijuko ati bishop yakuchemani edore mutu yambere nabagira ngwenu wanane chikungo shane nacho ati warwo mutatu kushaba oranzira misho atona no shaba n'urwo mushaba muzo mukurabuza ibintu bibiri bikakwataga so nindeba ubedini bekanisa mutukorere ikintu cyango mu makabitu mwatombeka members of parliament present, the present MPs and the aspiring MPs, all of you, the generals of the UPDF, abako baiseba Gabirano Oscar, Muzei Kagumya Luka, Nyono wange kati wana mchara we Maxi, naine nywe na abanyachara wale kuja bukenyi bwa mwara wa Nyono wange mwebali muno mwebali kwija abantu bali bize baine byokola bingi ba MP ati bali mu byaro bakusera obululu okaigiza ba MP ayi 10 okabatekana oli musajja mulungi. So that is a sign of love and is a sign of trust all these MPs have in you. So usigara oli musajja mulungi na nyembere n'omukolo gwa saa 3 Kampala wena kugamba kwenda genda but kani ni nguma ni ngamba if bishop is here, if the people who want the chairs are here, I think tunakugumana awange kwenda kusima kwa bintu bibiri baba kugonza president Museveni kandi baba kugonza General Muhoozi miaka ibiri nyuma tukejo wawa chombeko chawe okatwarumu watu gambejo office ya General Muhoozi mkolera meeting, all the meetings you want you can do the meetings here. Yataye kane agaragaye yakora ki kandi yahindura amizi aho ikiwe kandi ho kigati ebindi byona twine bakuru ikiwe kandi kure sonzi nyingi ati cyo kurebera ubuherezo bugumire hata abantu bigiti bashoma Bible konka abakugetegereza bakagishobora Nobanzozo mwishomero ati ba general bajya kuza kuba general sebu noza wezo bagweno bati so ito turi habaka tukamoyo kamera ko kanyira parame number 1 arokuna burraho a kigambo chama wabuna birende kono mu college ko sure yo muri tugira mu kashobora kabona kizayo when statement ya bimebanza wewe mwini tizaba mo insuru kabishimba bamwe umwira ito nareba marwa abamwe batikatika mwibire biti amarwa nechibi by itself no not at all washo mabible katekereza na Yesu
nirikomeza chikachi necho kunywa chabo chabayudaya kabachiga okulira eki inakashira kabake baliwa nicho rutari mchinywa altar wine. Wine is alcoholic. Konka altar mchinyweraho kandi wachitwaronka noboshoze namwe nababa banko mwini ndeba banchechere mchupa bya wine nibagira ngo bishop njana aza kunywa ito mchiberaka altar wine. Kandi wine has an element of alcohol. Hati chendo azochitegerezo chite. So echicho kunywa chikati echo kunywa cy'abanyanayi. Hati kuyata ironje vinyo yawa nyina yaje rusasi obujenyo kabashoba mukama Yesu tutugirire babazi nico cyo kubanza cyo kutangaza iki yakoze konka kuyachikoze hakahari ikigenderwa hakariho lessons ezokwega ekyo kwega mu kiya nanabagambire mu kikakiri ekyo kuna cyabo eky'abayudayi kandi bo kikakiri kiri kunywa rero basinde bagomo mbera washoma Bible mu mineza akanyagwenye mu squat ugero mukanyagwenye wanje yawo kote mu verses against alcohol minimum 75 verses ezukugira ngo kunywa kubi shaju itanu na evangelia yaje yakanyagwenye 75 verses kuba kugambera marwa ati tabari bariko ntotwagira ahubwo tutarebayo ijo rero mshija abarebere clip nwahi abarebere mshijo bere na wana n'umukazi we nbarwana n'ikigwana cyaje n'ekempuno umshija bere naza kuguza ki bacheta ki echumi ari naza kuguza echumi na ira kuchinywa omukazi yamu ito bakazi b'indamani na omukazi yamu nyura yamu ari naenda kuchikoza visit zuruhu basi bongana ndaze kuchimuza ze kure hata ejo kunywa n'ukibere kizubu ejo kunywa waza kureba nabagambira 75 verses kandi hariho enfumu ashatu n'emwe mugume muhandike ashatu n'emwe hati omugabe ukwashemere kuba omugabe n'omugabekazi ate ogu n'omugabe omusigazi w'etosika omwishiki witu n'omugabe nimurebe okwakusha hati kwino ndijo nowa ate tomugabekazi omugabe ashemere kwetwazata wayenda kuza omuka yawe ukagikora gye ukaba wekisingisa buzima abantu notwaza ota enfumu egeza muri enfumu ntibakira kushoma kugira munonga w'abakazi omugabe ukwashemere kuba ebigambo byaremere omugabe wa masa Eliya yegesibwe nyina n'abahabura n'amugambira nebyo omusigazi okakandi n'omwishe nawe iwe nebyawe Bible naye ni muri verse bagambira omushinja niwo omukazi nokola kino kirabura n'ekimwana wanje ounayezaalire n'ekimwana wanje unaraganise ruhanga empiga otariha abakazi amaani gawe omusigazi oku abakazi ukabaza ntukabaha amaani gawe bagamara n'okwaka okuza omuyabo abacwekereza bagabe tikishemerire bagabe iwe Oscar nari iwe omugabekazi tikishemerera kuba omugabe nade mwebembezi nari tikishemerire bagabe iwe lemere agambira omutabani tikyabagabe kunywa vinyo n'obwakuba bategeki kwetenga ebikusiniriza mukiri nani ngo batakanywa bakebonera gihugu bakite manja z'abari kubona bonisabona okwetakara n'okwelinga bwenu kandi agadrai evinyo abantu banywa muheru yabonera hati lesoni neiki vinyo nikimanisa ngo ebya babiri bibi byabonera Yesu nico yatahira mugenda katamira abantu bashashe
Nichomole n'abantu bineza moto omumazu gaabo. Jesus Christ, the head of this family, the silent listener to every need. Ekaya okitase muki Yesu. Okenyo nichomatetera na Yesu aga. Eyeshomole nanukura. Wele kayani mwishiwiki ugende na Yesu. Omutazi okukayabo. Ni omukazi w'omutima nka Proverbs 31 okushomora. Omukazi w'omutima nayetwara nabaje nabichokurebera ubinkanyu. She's a dignified lady. Ni mulimba n'umwana. Yes. Dignified. Ayiniki bisa ayetwara. Ntabwo ni uki nari ubwana utambura yumaze hino utenyo utwire tuko. Ya speed byanaga baye speed umutero mugano nawo. Speed mbeno mu gwera na maneno kama kamwe chocho. Akuma mtabani waje. Ile miaka 15 bogaya tunakuda tunagira ubutinyi wala be MC wanje. Bana nabata kusema aka pasha. No za kwati kondera bodo. So eche sekuru. Kristo kwa kutaho kaya. Waba dignified. Mkanyo noza koleka. No mshija wao naza kuba king no ba queen. Ekayani nebecho kuligira. Arakwani batireba nabareba kumugabe na n'urugabe kazi. Abo kuligira ikitimisa cy'urugi kama bahoje. Kama ntabwo ushoboza kubona tera kusima ibari kureba ngunyuka kabobye wabire ushobore watereze ibintu wabishobora yabaje wenshi shababo kama abana bawe babonje nabo base kubatereka sizagira kandi n'abazire babo ibazombi ukunda hagati yabo iyongere kuhanguka abana aba babase kuja kugama abantu bo mugendo babecho kurebera ku kirungi omunsi omucyaro cy'wabo omubanyazari omubanyamukago abantu barabarebe babero babetinga babegomba babashabire bica kandi umubyona izina ryawe yongere kabo kitisa no kimswa ewe Yesu Kristo kama wetu kandi usige bahanga inyoketiza ku muntu wena bide bituma yanyu n'ubwenge bwanyu ubene manyakanga kandi mukunda no mwana Yesu Kristo kama wetu omushagwa hango ushobozi kubona tatitwe no mwana kandi moyo pera ubeni mwena kandi mushoboye cyo kubagaho hati imbende zizo barungi mazima tinyene kinde kinkwenda kugamba munongambaga yashira abokwa isuwana ariyeze twantwenda ngo abantu bitu barebe kandi bagire ebayegamo mazima nimbakunda munonga mwe bare kwe kumira Sky TV mwe bare kuma aha party time program kandi mwe bare na nokunda haineni na omushu wanyu nimbenda ngungarite mbashanje myanyegeye nyine sitting room zanyu bedroom zanyu amirimo yanyu sande kwija muntegereze kandi nane kinde cyamane kiri beta ecyo kirarye iki tubase gumsamu ntereza ihangari yitu for God and my country.